Assalamu alaikum урматтуу Меннен программасынын көрүүчүлөрү жана сүйүктүү катталуучулары. Мен азыр Ноокат район Өсөр деген айылына кетип баратам. Ал жерде Урмат деген энебиз бар экен, 85 жашка чыккан. Ошол энебизди Россиядан кызы Миновар, Ильяс, Айсалкын деген кыздары мына Оштон деле аралаш баардык кыздар биригип бүгүнкү туулган күнү менен 85 жашка толгону менен куттукташып атат. Ошол куттуктоону өздөрүнүн берек-бечиктерин жеткирүүнү мага атайын буйруп, атайын суранышты эле. Мен ошол аманатты, суранышты, өтүнүштү аткарууга сапар алдым. Саналуу мүнөттөрдө биз менен бирге болуңуздар. Акмалап туруңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, Меннен программасында Урмат 85 жаштагы Урмат менен келдик биз устаганы. Сиз кимсиз болосуз? Кыз болом. Кыз болосуз. Эң чоң кыз болосуз. Атыңыз ким эже? Айсал. Жүрүңүз сиз менен кошо биринчи сюрпризди тартуулайлы. Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Сар. Отурасыздар аман эсен? Тынч рахмат. Өзгөртүңүздөр. Тынч, Кудайга шүгүр. Келип алдыңар? Келип алдык. Келдик. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Аман эсен? Эне отурабы эне? Жашоо өткүнчү. Ата-энелердин кадырына жетеле. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Аллахка аманат. Ар бир телегим айласын тапкан, түн бою уктабай тербетип чыккан. Бейишим өзүңсүң ардагым апа, асылым менин ардагым апа. Мен үчүн канча сен түйшүккө баттың, жан апа чачыңды бу бакта басты. Кагылым өзүңдөн айланам апа, асылым менин ыйыгым апа. Биз үчүн бакыттын жолуну. Кандайсыз эне? Жакшысызбы? Сүйлөбөң апа. Беш олтарыңыз жакшыбы? Москвада кыздарыңыз бар беле? Москвада кыздар. Москвада кыздарыңыз барбы дейт. Ооба, кыздарым, балдарым бар дең. Ошол аз мындарак болуп турасың, мындарак. Ошол кыздарыңыздын атынан бүгүнкү сиздин туулган күнүңүзгө 85 жашка чыгыптыз. Мондай жакшынакай белектерди берип берди эне. Рахмат. Балдарыма, кыздарыма өмүрлөрү узак болсун, ырыскылары улук болсун, тапкандары өздөрүнө буйруп насип кылсын. Кызыл жолосунда жүрүшсүн, жигит менен колдосун, иштериң оң болсун, жолдору жолдошу кызыл болсун. Жоркунун жолу болсун, жолдошу кызыл болсун, баштары эсен болсун. Кана, Менин жолуктарын сала бериңиздер эми акырын. Жолуктарын сала берип келип, сиз азыр берип коюп турбайлы. Тортторубузду тап келесиз. Жок, тортторду бериңиздер анан. Торттап кел, неме сандыз? Bulaşlar size verirdi. Bu Rusya'dan gelgen belek. Rusya'dan gelgenler. Rusya'nın belek. Daha verin. Ben alıyorum beleğim belek. Bu senin ki var. Bu loştum beleği de. Gelme to. Ben jolgum satmayın. Келиңиздер. Калганыңыздар бүт подаркалар берип койдуңуздар беле? Майли. Атке торттап келе койсуң. Ben özüm Çöndüğünde attım. kuru koyan barda dere verirdim, bırak kuru namazı. Kurugun bere veriңиздер. Kurugun gösterip bere veriңиздер. Hazır çöndüğünde bağınak geçi. Padarkanın. Токтоп туруң, тагып, onu emet айтın. Айтып туруп salın ene.
Manaki. Mına şekeğiniz, gel. Şu yaştan köptü görün. Özüyem kolunuzga sazkın. Bundan kim gözü var tavuk koy derdi. Aka özünüz tavuk olmuş. Kulaka var. Kulaka tağını. Buna menin atımam. Atınız kim elece sizin? Aysalkın. Aysalkın kızının, ulu kızının atından Söykö, Şakek belekleri berilip atat. Uzak olsun, ömür uzak olsun, rızkın uluk olsun, Yakar, tapıntara nasip olsun. Sen beni uzatırsan, seni Kudaya uzatırsan. Sizin parkınızga yemi jetti az gördüm. Emin güzgecesin. Aytkanınız kes. Güzgecet balam, sen canın sak olsun. Ne oldu? Ya. Söykö tağıtat, men atımam. Şeykeler apa. Şeykeler. Şeykeler. Bütken ne bana verin ha? Senin canın sak olsun. Seferleri bir kadar olsun. Amin. Naga sağ olasın. Seni uzatırsan, seni Kudaya uzatırsan. Katı söyleverin. Katı söyleverin. Annen söyle. Kança neverеңiz бар, kança çeverеңiz бар? O köp. Ay öz aytat. Ne vere kança? Ne vere? Çevere kança. Nevreleriniz kança nevreniz var? 42 tane nevrem var dedim. 43 tane evrem var balam. Çevrem kança? Çevrem aytmıyorsan. 48 oldu. Şerfe çevrem. 48 ta. 48 tane çevrem var balam. Tapkan tara üzerine nasip olsun. Vardığı vaktili olsun. Balların bari vaktili olsun. Vardığını giygen giyimleri düzgecesin. Özlerim akşam düzgecesin. Ben Kudaya şükür 87'ge çıktım. Benim yaşımı kuşa yetişsin ballarıma. Omurları uzak, rızkılar olsun. Her canları sak olsun. Tapkan tara özlerine nasip olsun balam. Amin. Yine jaş kezinde ne oluş degen ошол боюнча айтып бердимчи, jaş kezinde. Ömrün uzak olsun, rızkın uluk olsun, tapkın özüne nasip olsun, balların baktını olsun, özün baktını ol. Algan ayının baktını olsun, ömürgar uzak, rızklar uluk olsun. Şunday ellerin hizmetlerinde jürever balan, tani canın sak olsun balan. Allahu Akbar. Amekide жүргөн ilgerkilerinizi aytıp verin kayısı ne iş kılgarız. Napa torununa ki 85 yaşı. 85 Ama- yaşındaki. 87'de öz aytып атат. 87 yaşı kısaltma. Yaşınızda istegenlerinizi aytıverin. Tamekide istedim de. Şunca balanı çoğalttım, oşa işte adı öyle de. Ömrümüz uzun olsun. Kurgun berip koyup jörtөңүзгө салып koydum. Kuruğun aki görsettirir beşler sen. Tappa koydum olsa ya da. Tapkın iştigen jokun, temel işlettirip Kudaya şükür, 11 bala terbiyeledim. 11 balanın günü küşün görüp, Kudaya şükür ballarım şunçalık neme kılıştı da benim günüm verme. Uzat kılıp şunçalık neme kılış odat balam. 11 bala terbiyeledim, temekide işlep jürüyorlar. Temekide işledim de balam. Uzat iştigen emes mi? Tunç olursun, ballarım bari vaktili olsun, tunç olursun. Beni şunçalık uzat kılışkanlayın. Ballarım özleriyem tunç olsun, giygen giyimleri güzgecesin, özleri düzgecesin. Benim yaşımı kuvuşsun, tunç olursun. Benim vaktim olayım şu balların günü küşün, nevre şehirlerim günlerim göreyim. Şunlardan tırpak buyursun, nasip kılsın, amin, Allahu Akbar. Siz kimisi olosuz? Men balası olam. Kançanчы balası olosuz? 3-cü balası. 3-cü balası olosuz. Siz mına ошол урматкан эне тууралуу бир мактаныңчы. Apama maktansa apam öte jakşı. Şu 11 balаны çoğaytdı. Bizi çoğaytdı, östürdü, üyledi, jayladi, okuttu, özleri aytmak üçün çokuttu. Bardığız, baktığımız apamızga razıyız, bardığız. Xudaga şükür. Ya ne deysen? Bu sözüm yaman tez. Атаңыз тууралуу деле айтып коюңуз эми. Atam 49 yaşında ötüp ketken. Bir akamele üylöp durup anan ötüp ketken, kalganın özü üylöp, özü
okutup, üylerini salıp, bardığımızı özara bölüp, jaylaştırıp, ona Kudağa şükür aldı 87'ge çıkıp bardığımız şu vaktılığı olmuş şu törge oturup janda oturabız. Kudağa şükür. Apama rahmat, biz razıyız. Sizge Kana. Жеңесі сүйлеп болса. Kana ece söyle veriniz. Өзі монтажда. Siz kimisi olursunuz? Биз үчүн кубанычтуу күн, апам анткени бүгүн 85 жашка чыгып атат. Kız olursunuz bu. Кыз болом, экинчи кызы. Бизди бир 11 баланы тарбиялап өстүрүштү апам менен атам. 3 кыз, 8 бала. Ошонун ортончу кызы менмин. Өзүм мугалим болуп иштейм. Кудайга шүгүр апам баарыбызды окутуп, чокутуп, баарыбызды дипломдуу кылып, наныбызды бүтүн кылып койгон экен. Баарыбыз азыр орун очоктуу болуп, үйлүү жайлуу болуп, алалы чыккалып, даже небере көрүп калдык. Кудайга шүгүр ушунчалык апам менен биздин төрүбүздө отура турган маалы азыр. Кудайга шүгүр. Ушу азыр апамдын 48 чебереси, 42 небереси бар. Кудайга шүгүр. Ушу баарыбыз бир туугандарыбыз баарыбыз бүтүнбүз. Үйлүү жайлуубуз баарыбыз. Бала чакабыз менен тынч ушу жашоо өмүр сүрүп атабыз. Анын ушунчалык тартып калдым. Бир туугандарым алдында, ушу эжелерим, жеңелерим, укаларым, акаларым алдында апама бир куплет айтып койсом. Сөзсүз да, сөзсүз. Уул кызды эркелеп, уулдун уулун, кыздын кызын жетелеп, убайымсыз узак өмүр сүрүңүз, эл алдында урмат сыйга эселеп. Апа, өмүрүңүз узун болсун. Мен эң чоң уулунун аял болом, келин болом, эң чоң келин болом. Кайненем болот, ооба. Кайненеңизден нелерди үйрөнүп калдыңыз? Кайненем өтө жакшы кайнене болду бизге. Эч бир мисалы бир башында ошо 3 келин 3 жыл бирге турдук да. Бирибиздин бир немебизди айтпады. Баардыгыбыз ынтымакчылыкты эле алды 2-3 балалуу болгондо бөлүндүк да. Эгер ушу кайненебиз жаман болгондо же бир начар болуп бир кандайдыр бир неме болгондо 3 келин бир үйдө 3 жыл жашаш өтө эле кыйын болуш керек. Кайненебиздин жакшы энем ушундай жаман сүйлөбөгөн, ушундай бизди баардыгыбызды балдарын дагы, келиндердин дагы, кыздардын дагы эч мындай айыптарын ортого жайып неме кылбастан дайыма ушу бизди ынтымакта кармады да, эч бири-бирибизди неме кылган жок. Баардыгыбыз ынтымакчылыкты эле бири-бирибизди сизин бизин кылып эле бизден кийинки келиндер дагы 2 жылдан 3 жылдан бирге отурушуп бөлүнүшүп атышты да. Эгер кайненебизде бир кандайдыр бир жакпагандай неме сафат болгондо, моштондой болбостур эле кайненебизден көп сафаттарды үйрөндүк да. Кандай кайнене болушту билдик. Бир жактарга ушундай ээрчитип, баардыгыбызды ынтымакчылыкты алып жүрдү да. Кайненебизден көп сафаттарын алдык. Кудай кааласа иншалла. Сиз кимиси болосуз, ошондо айтып баштыңыз? Мен 3-чү баласынын аялы боломун. Бул биздин энебиздин алтындай болгон энебиздин бүгүн туулган күнү экен. Алтындай болгон энебизге узун өмүр, чын ден соолук, бакубатчылык каалаймын. Ар дайым биздин төрүбүздүн көркү болуп, ушундай бай биче болуп, ак самайлуу, ак жолукчан эне болуп отура бериң эне. Ар дайым биздин сыйыбызды көрүң, жакшылыкта жүрүң ар дайым. Биз сиз менен сыймыктанабыз. Биз ушу эшикке келин болуп келгенде такыр эле бир кайнененин каарын көрбөдүк. Кайра биз ушу келиндери ушунчалык ыраазы болдук да. 3 келин 3 алсын бир үйдө болдук, бирок кайненемдин эч каарын көрбөдүк. Кайненем ушунчалык акылмандыгын эми сезип отурабыз. Биз ам келин алып, кыз берип, мындай жашка чыкканыбызда 53-кө чыктым. Кайненемдин акылмандыгын мына эми сездим мен. Ушунчалык акылман экенин байкаштырдым да. Энем акылман, данышман, мындайча айтканда аялдык сапатты бийик койгон аял экенин мен эми сездим. Кайненеме 1000 марта ыраазымын. Ушунчалык бизди тарбиялап, балдарыбызды дагы бакты, көтөрдү, чоңойтtu, мына небере чеберел болуп отурат. Балдарымдын атынан дагы, үй бүлөбүздүн атынан дагы өтө ыраазымын. Рахмат сиздерге. Рахмат. Сүйлөй бериңиз эже. Мен эң чоң кызы болом, апамын, апа. Эң чоң кызыңыз болом. Саба болоюн апа. Көп жашаң. Азда салам айтты.
Rahmat. Gel albadı. Mayli, demişem, mayli, rahmat. Tani canı sağ olsun. İlyas, inalar salam aytdı. Olsun. Oşuların sarapatı menen gelip kaldık. Patağınızı verin. Rahmat. Sen kalay. Tani canı sağ olsun. Uruslar olsun. Sileri meni uzatmışsın, sileri de Kudaya uzatmışsın. İyilevan köpçeşen. Dengeyim, herkes gözetsin, öz görüşüz gözetkiler. Sizlere men yaşımın kulup, yaşımın algılı, nevre çevre görgülü, güvre görgülü, şaların taytamaşasın görgülü, omurgar uzak, ırıslar ulup olsun. Kendiniz gelsin. Sağ olsun. Köpçeşen. Allah'a ekber. Enam kalarım. Altınday bu konatmamı köpçeşen apake. Aytkanın geçim Allah'ım. Peşine ezgardayım olun. Köp halalı oldu. Köp akalarım çoğaytdı. Gelinler daldı. Xudaga şükür. Ben bayaqqa çın densoqda bolun. Köp yaşan. Nevre çevrelerinizin toyun görün. Allah'ım dağı köp ömür versin. Bunday da söz tappağalar diye. Sigizda enemiz daha köp yaşaş kerek ja. Köp yaşasın talayım. Bul uydun kutu da. Kuda kalasa 100 yıldığına da gereğli kuday verse. Rahmat. Siz kimsiz olacak? Men gelini bolom. Enеңiz тууралуу, кайненеңиз тууралуу бек көрсөтүп коюңузбу? Men özüm şu enem baldары көпчүлүк жерге түссөм деп тилейт Бала чакасы көп санам şu. Teşekkür ederim. Enemin 11 balası var. Men 8 gelin, 3 kız. Men şu 7-ci gelini bolom. Enemin özüm apamdayla görüm. Enem Zalotoy kampirda mындай эткенчи. Ene жақсы көрөбүз. Enemiň tuğan gününe uşintiп топтолуп отурабыз бүгүн. Enem жашы дагы şu жашын узарта берсем 100-ден ашсын. Enem özü çiğrap kampir эле. Быйыл бул кичине өзү неме кылданам. Kim kavadı? Неме. Enem janında эле жашайм мен дагы. Ошуна болуп элечи. Egiz balları var al gelirsin. Кичинекелерим булар анан. Kana egizleri Bas. Артын bas. Шундан мен эң кичинекелер. Aydanek. Danak. Бактылуу болуңуздар, кылабыз сиздер. Эне тууралуу сөз болсо сүйлөп коюңуздар. Kuş kelipsiңер биздин эмибизге. Биз ушул энебиздин мен 6-чы келин болом. Кыз катарында эле бизди кабыл алып өстүрдү, көп нерселерди үйрөттү. Энемин ушул бүгүнкү туулган күнү куттуу болсун. Биз дагы энемен жашына жетели. Энем бактылуу эне. Ушунча небереси бар, балдары бар. Бактылуу үй билебиз деп сыймыктанабыз. Рахмат. Бул киши эмнеге сериозный болуп сүйлөп атат? Бул ким? Я, Мен кичик уулдарынан болом. ошондо сүйлөбөйсүз анан калпакты коюп ийипсиз. Эне тууралуу сүйлөп бериңиз. Апам күчтүү кампир. Кандай десем 11 баланы чоңойтtu. 11 баланын 11 өнөрү болот. Бирок ошонун баардыгын көтөрдү. Бардыгыбызды үйлөдү. Үйлөрдү салып берди. Балдарыбызды бакты. Биз апабыз менен бактылуубуз. Сыймыктанабыз. Апабыз көп жашасын. Апабыздын көп жашасын ушул. Оңун айтканыңыз келсин. Отурыңыздар. Ömrünüz uzun bolsun, köp yaşaňyz. Munda жаштан дагы köp yaşaňyz. Ömrünüz uzun bolsun. Çyn densoqda bolуңуз. Sizge kalorym çyn densoqluk, uzun ömür, çeksiz bakyt, uğraňyz. Çıkaňyz. Кайненеңиз тууралуу. Men gelin bolup kelgenime 14 yıl boldu. 14 yıldan beri. 14 жылдан бери келин болуп иштейсиз. Тамаша. Enemin koluna gelin bolup işteyim. Enemin жақшылыктарын көрүp ушул малгача жүрөбүz. Enem көп жашасын.
Ömür uzun bolsun, жүзгө чыксын. Балдары, кыздары менен ушинтип ак дасторкондо отуруп, батасын берип, төрдүн көркү болуп жүрө берсин. Амин. Сарпайларыбызды кийсин, кыздарыбыздын, балдарыбыздын сарпайларын кийип жүрө берсин. Амин, айтканыңыз келсин. Эми Кудай буйрса, мына элдин баары сизди жүзгө чыгарат деп атат эми ошо. Жүзгө чыкканда ошо сиз менен чогуу дагы бир интервью алганы керек да, Кудай кааласа. Амин. Амин. Kadrin bilip denenin, kadırlar sivap gelemin, ak sütü ak taş kıyımı, uşulur sizge belegin, uşulur sizge belegin. Enegen benim bayrağım, geçmeniz susun kaygını, al baram sizge ak yolu. Koluma değse aylığım, koluma değse aylığım. Ömürdü gülü solmasın, özün 3 gündür bolmasın. Özgürlük kapa bolsa da, enekim kapa bolmasın, enekim kapa bolmasın. Enegem benim bayrağım, geçmeniz susun kaygını. Al param sizge ak yolu, koluma değse aylığım, koluma değse aylığım. Oy, молодец, молодец. Болду, рахмат. Аябай сонун белек. Ay çıktı karaçı, aydan biz yaraldık. Ay nuru tөгülgön altınay balalık. Asmanda yıldızlar jılmayıp karaşat. Antkeni ağlarda tıştıktı samaşat. Antkeni ağlarda tıştıktı samaşat. Апакем жашоолахы тартуулады мага өмүрдү. Апакем көңүл чырагы эч түшүрбөй аят көңүлдү. Апакем дайым кылсун ат, аксап калсам узун жолдорду. Жүрсем
Сиздин бактыңызга дайыма төрүбүздүн көркү болуп жүрөм. Менин бактым апам, менин жашоом апам, менин бейишим апам. Мен сизди жакшы көрөм. Сиз бизди ушул даражага жеткизген Аллага чексиз шүгүрлөр, мактоолор, сизге чексиз шүгүрлөр, мактоолор болсун апа. Биздин үй бүлөбүздүн атынан сизге таазим кылабыз. Биз сизди жакшы көрөбүз. Сүйлө, Минаш. Ömrün uzak olsun, varısın uzak olsun, tapkalar özüne nasip kılsın. Senem gelin alıp kız çıkar, toylarda kal. Ne tilesen tileyen kavul gezin balam. Büyülerim özgürge nasip kılsın. Giygen giyimler kızga jetsin, özgür sizge jetkile balam. Tunç balığına, Allah akbar. Amin apa, ömrünüz uzun bolsun, densoğluğunuz çıng bolsun. Жақсы көрөм апа мен сизди. Бактыбызга бар болуң. Амин. Bir uşuk ömrünüzді алып коелук дедик апа. Байта. Ошо түшүнөт бирокчу. Ömrünüzді алып коелук дедик, камерага тартып дейт. Рахмат кыз. Allah razı olsun. İnisiyativingizler için rahmat. Жақсы нерсени уюштуруп койдуңуздар. Тынч болуңуздар. Бала чака менен тынч болуңуздар. Рахмат. Tunç bol balam, tani canı sağ olsun, ömrün uzak olsun, rızkın olsun. Tapkalar özüne nasip kılsın, üylerin özüne nasip kılsın. Senem gelin alıp kız çıkargın. Giyiming yüzge jetsin, özüңөр жүзгө жеткилем. Ne tilesiңер, tileňer kabul gelsin balam. Tınç bolun. Geliniň eşine mağa kolga kirgizip al balam. Amin. Allahu akbar. Tapkalar özler beýrep nasip kılsın. Rahmat. Şunçalyk meni uzat kılıp, meni baktan görgenlerimi uzat kılıp. Dağa şükür tınç bolsun. Nazgully dartına dua meni şifa versin. Dartına dua meni şifa versin. İlyas tınç bolsun, eki balası baktılı olsun, kızı baktılı olsun, tapkatlar özler beýrep nasip kılsın, jakşylykka beýresin, ömürler uzak, rızkıra olsun balam. Allahu akbar. Bardygynyň seferleri beýkadar bolsun, bardygynyň ömürleri uzak, rızkıra olsun. Tınç bolsun Hudaga şükür. Amin. Allah. Minaşka, kılıçka, kuşka salıp tata ber. Amin. Raşa jergen Minaşka tata verin, tani canı sağ olsun, ömür uzak olsun, rızkılık olsun. Ne tilese tileğe kabul versin, gelin alsın, kız çıkarsın. Ömrüne uzun, rızkılık olsun, tani canı sağ olsun. Göftün biri göldün çetir, Allah'a manat, Hudaga manat. Dağı Kılıç. Kılıç var, mukuş var. Mukuşka ver. Kılıçın uzun, ömür uzun olsun, rızkılık olsun. Tapkınlar özleri beýrep nasip kılsın, tani canları sağ olsun. Meni zat kılsan, olardı Kudaya zat kılsın. Giygen giyimleri yüzge jetsin, özleri yüzge jetsin. Menin yaşımı bulsun, tınç bolsun, aman bolsun. Allahu akbar. Мындай урматтуу Менденер программасынын көрүүчүлөрү азыр урмат эне Мина бар деген кызы менен Россиядан сүйлөшүп түз эфирдечи. Биз азыр ушул урмат эненин куттуу үйүндө отурабыз. Мына урмат эненин эң чоң затыңызды ким дедиңиз? Айсалкын эже, сиздер ушул бүгүнкү ушул москвалыктардын өзүңүздөрдүн ушул шарапатка деп коюна салтанатка кандай таасирлендиңиздер деп ойлойсуз? Жакшы эле болдубу мындай? Энеге азыр сүйлөт албай атабыз эненичи. Мага жомоктогудай эле болду. Эгер сиздерге жомоктогудай болсо анда биздин программада жомоктогудай болсун, Кудай буйрса. Мына урматтуу Менденер программасынын көрүүчүлөрү, биз учурдан пайдаланып, ушул сиздердин да эгерде ушул урмат эне сыяктуу бир ыйык апаңыздар, энеңиздер, кайненеңиздер болсо анда биз менен байланышыңыздар. Биз анда Айсалкын эже сыяктуу кыздары менен байланышып, энелердин сүйүнүшүнө сиздер менен чогуу отурушкан болобуз. Андыктан алдыдагы телефондорго чалып, түз эфирде байланышып,
Tüm gün kat жазыңыздар. Kızmatыңızдарда мен өзіңіздерге жемқорлық болдым. Кейінгі елдердің сүйісіне жолыққаныңыздар. Еселен атырыңыздар. Çoğun rahmat. Canın sağ olsun, ömrünüz uzak olsun, rızkınız olsun. Daima şunday ellerinin duasını fatahlarını alıp yürüyer balam. Ömrünüz uzun, rızkınız olsun. Tapkan özüngere buyuruz nasip olsun. Ayalın vakti olsun, özün vakti olsun, bala çıkan vakti olsun. Atenin vakti olsun, temleri sağ olsun, onların uzak olsun, rızkınız olsun. Bazı günlük için görüp yürüyer balam. Senem nevre çevre gör, givre gör. Şolardan toy tamaşalardan görüp yürüverin balam. O men nomlu hakka. Kış kız balam. Çay baysal